hasigaye iminsi itagera ku cyumweru kugira ngo abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongere bitorere umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko nshya n'ejo bundi ku itariki ya 28. Kugeza ibikoresho ku biro by'amatora byabanje kuba ikibazo cyane ku buryo hari impungenge zikomeye z'uko amatora ashobora kwigizwayo, ariko buhoro buhoro byarakemutse. Umuturanyi Angola yabigizemo uruhare runini, itanga kajugujugu 10. Nk'uko rero umuvugizi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Mathieu Mpita abivuga, amatora azaba ku itariki yateganijwe. Kubera inkunga ikomeye ya leta ya Angola, ubu noneho dufite ubushobozi bwo kugeza ibyangombwa bisigaye bya nyuma ku biro by'amatora byose, kugera no mu duce tugoranye ubusanzwe kugeramo cyangwa dusanzwe turi mu bwigunge. Ibikorwa byo kwiyamamaza byaranzwe n'urugomo. Abantu boherejwe kuba indorerezi barimo abo mu muryango w'Uburayi bwunze ubumwe no mu muryango w'abibumbye bafite impungenge ko no mu matora hashobora kubamo ubwicanyi, kandi ko n'ibizava mu matora bishobora gukurura impaka n'uburakari bwa bamwe. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru, bambasaderi bahagarariye ibihugu byabo n'umuryango w'abibumbye i Kinshasa bongeye gushimangira ko bashyigikiye ko amatora aba mu ituze kandi ku gihe cyateganijwe. Roger Miss ni intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye, akaba n'umuyobozi w'ingabo z'amahoro muri Kongo. Turimo turakora ibishoboka byose kugira ngo komisiyo y'igihugu y'amatora yuzuze inshingano zayo, kugira ngo amatora abe muri demokarasi, mu mucyo, mu bwisanzure n'ituze, kandi abe ku itariki ya 28 y'ukwa 11 nk'uko byateganijwe, nta gusubikwa. Ibikorwa byacu byose ni icyo bigamije. Abakandida 11 barahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, naho abarenga 18,000 bariyamamariza intebe mu nteko ishinga amategeko. Perezida Joseph Kabila nawe ushaka indi manda niwe uhabwa amahirwe menshi, n'ubwo bwose ashyamiranye n'inararibonye kabuhariwe muri politiki Etienne Tshisekedi ndetse na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe yahoze mu ishyaka rya Perezida Kabila, niwe wari umuyobozi w'ibikorwa byo kumwamamaza muri iyi manda irangiye. Perezida Kabila amaze gutorwa, Vital Kamerhe yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko, nyuma baratandukana. Yakiranywe urugwiro yiyamamaza mu mujyi wa Goma. Joseph Kabila akwiye kuvaho. Ibyo atabashije gukora mu myaka 10 amaze ku butegetsi sibyo azashobora mu yindi myaka 5. Ntacyo yakoze. Abaturage ba Kongo ni miliyoni 70. Joseph Kabila namuhaye icyizere cyuko nta kizamukomakoma nareka ubutegetsi mwituze mu mahoro, akareka abandi banyekongo nabo bakazana ibindi bitekerezo bishya bizatuma Kongo iba igihugu gikomeye gifite ingufu rwagati mu mutima wa Afurika. Komisiyo y'igihugu y'amatora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko amajwi azatangazwa burundu ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 12.